Yanko Ruth chapter 4 verse 16. Na be hunu so nyame kwan ofa so ye na ade nipa bi ante ase. Ti ba bi a wani deda no. Yi wani firi ho. Ebi anya ho na moa no be fira ya. Ebeba ti onipa bi a oni ni be hia no. No wa ye ni yi. Ruth chapter 4 verse 16. YɛɛTETE ma an SOMPA nkomo. Na Naomi je akoda no de no bo ne bo na oyɛ no obagegefo ne nani ai oyɛ Obed nani oyɛ Obed nani baby ani da so ni no kona ya na emwa. And Naomi took the child and laid it in her bosom and became nurse unto it. Na Naomi je akoda no de ne bo ne bo na oyɛ no oba jejefo ne nani no de ne yebesua maami Naomi oyɛ Israel ni a oha ba ni kurom a watu akotra Moabite ko ni ku papa Elimelech kinka Ruth chapter 1 wa story no ho omuma mienu ma lo ni kelon ka wo no ho kodu ye anche na papa Elimelech wu ye emfiedu achi ni mane mienu ma lo ni kelon wom wo mo so awu na ma me ne se mekomachi ni menso ware ma mienu opa ani Ruth ene the story ni mu nyina mu nim e ma na ye wo madwen so mo ne ma me no be koni kurom opa osan wo kwam ba Ruth de reta so ka se ma me enhye me se me nsan onyame be ye me nyame ba bia be wuo ho ne me wuo ba bia be hye ho ne be sie me ode ne koye ma me ne ye lie e ma nyase Ruth maninya osikani Boas e ware na wade ni mu e na omu bewo babema ye frɛ no Obed na ye de ne to maame Naomi e nan so na ono no ye no bagegefo hwan ne ka bi shemu za makwa wade na nka bema me be wale no no wawu mase baade me next marriage ame me kono no we fa ne ho ban so no na ebedi machi na me wo a wagege me ba ama me anyonkofa good relationship ai sese yetimi ni woni pa bi enya ni titiru ene yensem because wasem onu no nim wuku no ebi awale no 28 35 50 48 maame no wonimu no sanfie no ansa na wo obewale no onimu ne ba no onim ade a opɛ onim de wo mpɛ eti secret bi wo ho a wase ene betimi ayi ama wo e wo ne ba no ho yentimi fansie da sense wonim bi wo ho a o me ye yona wo betimi atwa wuti o appreciate you eye koratwe bi a e wo maamefo bi mu ofi se ne ba no bema no obi gina ko e wo de maamefo bi ahu because maami bi wo ho a ne bampo ye bema ba ko pe it imagine so watete ne ba na me nanyin na afei bi kro ne ne tifie ni kuwa waja o mu fie na wo be wale ne yire tu no oye nipa eye ne ya etidi ya pese ye ka kire ma se ye tolerate wom so wasete said den said ye wo maame won to ne ntwene tolerate maame no for the sake of peace because unim baby enhira epefiri beba maame bi wo ho a fa uti hyejam ompe wasem epiye spiritual omone wo ko but dealing adiano with wisdom womone wo bako mo bia meka se ni ho ewo ho
nanso se wo maame wo oba no wo maame ne wo twe a wotumi ntwa se kan twa ne tidi a be ma ne maame nso huni mobo na tolerate no na se nipa nim so ene ye de kaso ye bayifo de a ene nka wo oba no maame na nim atwintwam e che wase ya se nimu atwintwam ene ye sen ayesa so ene ye se ye di kaso obi ye bayifo de a ene nka wo bayi ka wo maame animu nye koda wo maame se bayifo pa ya waka ene te danso no kwasam takwa me danso nanso the way you ku hu maame a ohoahoa no odeda ne fom fa sa buo ni nidie no fama be ma ne so maame me ensew no mu a ye no mo yadamfo twan no me so me preach say yenye set your boundaries. Yeah. But buno obi wana gebi ane gebi ene me pemase krasam eche ne me maame na zeni jimi dono sa wo maame sa de wo maame ni di ya wo yam hyew no kai maame no ya di mpa wo ku nya we bo maame no na obia nka bia nhyemu da sa maame na womi ene ba beye Ruth nani ama ne ba wo bed obi anim onyame kwan ofa so ye na ade no obi anim ba bia ye ni dida na ya na ye hwe se bibi be fira ba no e ya na nya kokra na nyame adwemu no ya na nam ka wo bu wase a ka secret bi wo ho a kwa kire wo kwa kire wo but ebinom no wo masenom etwe manso de mu den me ka se fie bi jadam na ade ekum me mantem ene ma me kire mu so peso ku ntem a di wase ani why femeko hye ne ni ase because ebasa emema no omo ba bi omo nko wakwa ne maame wa buoi wakwa ne yire wa no waka mfimfin na wo fon be ma fon ko tin e chadi ha wono e bodan for panie ko by lady abije and somehow MMAA bro oh MMAA bre it waiting na ya bi wo wa ye kwa na maame fo me ma ne maame musu no e ge so mo ya bai fo say ne be wale no osu but ohese said your baby begge ne ba no de na boboso se wanya oba na dwen mu do a yatete ne fie na ohunu nipa mobo a na bra bosi na ye hunu bi nso ememe bia sebi o magimi kakra no o munya wale wie na o mu do munya hunu e bo wa ha mu se to oh e kwasi akakraka chede chesa dia ne yire no baka bia waje atum se obenya daje no watrance no analyze se dia asem ne tie hey se wo ye bema na wudi wo yire chi no maame ya aka na asem no nya asem papa bia e tosumu a papa awie ya asesa wadwen se sawadwen na ma ne nso mesramo mi kire nyame mo bro ho so yenye maame fo intumo abia me kan tie ne ye ebi hatwen wa mo ye na bibie no abeyama na ye ne fe obi kra ka cha wo so de ade akoma na asem na asasa na ade abre no na me se fa bi nko biem so ade akoma na ode wa ade abre wa e fa bi nsuo biem ne kwa so ano ne bari tuto bi no ade akoma na ova akoma ya bre de e de ade ya bre ya gugu mu be me ma ye so tokro yegum e de anko e bi hatwen but nyan ho abotre enkuno eni na tem IPJ bi no o masenom anu odin se mi so bi ho anasiwu a agire sim konwa e
dia sem e ma ne pachew ansa na watimi akwaye na se cause ma me ka to se sa baba awa no onsi ho the way what disrespecting na eya abije eya sama wo me ba na wabe wale na umume ah ma me bi akosra ne ba tete ho bla ibubu nsuo gutu amun ablewade no onim obi e fridge na ton so oyi bottle ni bi ababa oni free pm ba ya ohun se ma me ne go hwim bottle for no de shifom apena ma me ne betra abonten no ye sei tini ba ne ba e po no se yante na da na waba na oti abonten na o se kofi meko no na be ko de ene obe ye den o se makoyi nsu anom o yera gitoa na from sem de arefom wodi enkaye ko babrewa okoshe ndem an wakoyi botro no se wodi se bia maame no wo bon konkon ene wo bekum a wodi wakoyi kura kotwitwi chese mayo ni bide akukuduro kenkon ne titi wro my force akukuduro mo de ye niema no wodwene ho a onti ase ewrade hu ye mobo na ye hunu se woni wasetena yi a onu so nyame betumi afane so ahira wo eti se wo di wase bani ana wo di wase memani a emema no kwade anu mu ni problem enso for mema no ema no na sometimes ebi mo adwen agire ase wa wate ni se mini turu mu ahia on ye show bia na ga ebi na se be ma etwempana on kai conversion so mo nyadwu oni ku ni nyadwu enti na se be ma ne ba comment ya na wa frɛ ne se boa me when your friend say asiu kuruku akasa that's right o se boa me na ba wa na fe ho kakra na o de ama no na yesinti ade a wo ye ukunu a onu papa ndo mamutu etika mema ne de ya na o moye na ma ne pinom na abrampa ni ya ye show obi bes o so besra na se obesra na se no one ne baba ma ne dampa so e dan ba akum no e na ga ne da fom se ne ku ne be da ajo ne be da kam anajo e driver no be pa no na be da because maame no de bia ya ibi sa obi nso se one na city hall u she TV sa na se nata na mi e ma yu e ni atino o se ma mami ya ti wo hwe TV sa ma se ata na mi se na no de obeda aka o se me den maka na makoma no atum na ye nyina atim ye ehua na mi se anya hwe o ye ba panyini e ze onu kra na ni wura fi ne ho ene watan ba ko a we nya yi bia ye awa betan o awo betan o ba ndai wo ma me ne tan ya o tumi nya ne hwe ai bi je tete ma